Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Mukomeze muba amahoro bakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited. Ni Jose ari nk'ibisanzwe, ni buri mushya hano kanda subscribe kuri no kunzogera tujya tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Hari n'izindi platforms wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, amazina dukoresha yose namwe ni Rubavu Real Estate. Welcome back abantu muduteze mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese turabakiriye, turabasuje, tubahaye ikaze. Abantu batarakora subscribe muyikore tujye tubana buri gihe. Turi Rubavu Gikombe, tuhabazaniye inzu, ngira ngo muri background yanjye muri kwibona iri ahantu heza. Ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikomeye, ni inzu iri hafi y'amashuri, metero 60 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Ni ahantu heza, ni muri quartier nziza, ndetse na ahantu ushobora kugura kwakora n'izindi projects zitandukanye like ubworozi, ubuhinzi. Ni ahantu heza hisanzuye kandi hafite security ihagije. Ahantu rero iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 650. Numva ko ari ahantu hanini. Turi kuhatangira miliyoni 28. Ni ahantu heza, ibintu byose birahari. Wowe ikintu ushaka gukora yenda uramutse uje nuko ushaka kuvugurura n'igipangu, ukavugurura protaye, ukavugurura amarange, ariko ibindi byose birahari kandi birahagije. Azuke nisingira ngo murabona ko nibaraza ryayo. Iyi nzu ni inzu ikomeye kandi ni inzu bigaragara ko yubatswe mu buhanga buhanitse. Duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se utwandikire. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate. Wadusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU. Dukorera muri floor yambere, ni inyubako yubatse iruhande rwisoko. Rubavu Buy and Sell Limited niyo company yonyine yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Tunabafasha no kubigura no kubigurisha, tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuzamamaza. Your trusted real estate partner, we always here for you.